Kinshasa ibintu byakomeye, ibintu byongeye guhindura isura, kudeta idasanzwe, kudeta itunguranye, itunguye uwitwa Tshisekedi Tshilombo. Nyamuneka yongeye kuba muri Palais de la Nation, ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu tuvugana birimo birakontorwa mu buryo bukomeye cyane. Ni zimwe mu nkuru tugiye kuba twinjiramo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko muri tayari ibintu tugiye kuba tubyinjiranamo. Turaza kugaruka ku ma operation yatandukanye akomeje kugenda akorwa n'abasirikare kugeza amaginga ya batari bamenyekana mu bice bigiye bitandukanye. Kinshasa turaza kuba tubabwira zimwe muri operation zikomeye zikomeje kugenda zikorwa. Radio na televiziyo byamaze kuzengurukwa butuvugana, turaza kubyinjiramo. Gusa muri studio ntabwo ndaza kuba ndi nyenyine, ko ndaza kuba ndi kumwe n'umuvandimwe. Umeze neza? Meze neza cyane. Urashina Ibintu nta mahoro nje n'Imana tuba turumwe. Yes, birumvikana. Ngira ngo tugiye kuba turi kumwe n'umuvandimwe, by'umwihariko ko tuzagenda dukorana, muzajya mugenda mumenyera. By'umwihariko nabo rero ni nyiri muri poko, afite byinshi ashaka kuvuga, kuko ni umusesenguzi. By'umwihariko asesengura byinshi, yakurikiye politike nyinshi cyane y'akarere, n'umwe mu bakurikira politike y'akarere ku buryo bukomeye cyane. Nizere ko rero muri tayari tugiye kuba aya makuru tuyinjiranamo gatanu kuri gatanu, tukagera tubabwira uko situation ihagaze. Ubwo muraza kunyemera dusimbukire Kinshasa tubabwire uko situation ihagaze. Kinshasa kudeta amaze gutegurwa, ibintu byakaze irimo irashyirwa mu bikorwa mu buryo bw'ibanga rikomeye, ndetse isa ku isa dushobora kuza kubabwira tuti ubutegetsi bw'uwitwa Tshisekedi bwamaze kuba bushyirikwa. Turaje tubyinjiramo tuve imuzi n'umuzingo mu buryo bwirukanse cyane. Turaza kubabwira by'umwihariko amakuru menshi agiye atandukanye. Rero mu mujyi wa Uvira hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka, turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato by'umwihariko muri Fizi, twirwano yafashe by'umwihariko ahazwi nko kuri Puezero. Ubu tuvugana Puezero tombe yamaze kuba ifatwa n'intare zasaramwe mu buryo budasubirwaho. Ibirindiro rwose byarimo ingabo z'abarundi, ubu tuvugana barimo barabikotora ku buryo bukomeye cyane. Turaza kubabwira yuko nyamuneka igihugu cy'Ubugande kirimo kiraba amatora. Uwitwa Yoweri Kaguta Museveni yamaze kuba akanira ku rwego rwo hejuru, ubu tuvugana akaba ariwe uri imbere n'amajwi menshi cyane. Turaza kuba tubavira imuzi n'imuzingo, Bobi Wine agakurikira. Ibintu byakaze, turaza kubabwira ku kijyanye n'indege zikomeje gutegurwa hitwa Kisangani, by'umwihariko kugira ngo zigaye ibitero kuri M23. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo za Tanzania nazo zamaze kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku buryo navuga ko budasanzwe. N'andi makuru menshi yose turaza kuba tugarukamo, ngira ngo nizere kuri tayari ibintu tugiye kuba tuginjiramo gatanu kuri gatanu Cyane rwose ni ibintu bitamenyerewe kumva hano mwakiriye igitsina gore. Uyu munsi ibintu byose ngewe naje kubibwirira nkaho mbizi cyane kabisa. Ni ibintu nagiye nigereraho kenshi, naganiriye n'abambanjirije. Uyu munsi nje kubihera ikinyarwanda, icyo bita idonido cyane rwose, icyo bita idonido kupokwa. Yes, nizere kuri tayari. Ngira ngo turaza kuba dukomoza byinshi kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo mu kanya gato niyo wambwira guti General Sultan Makenga n'abasore be bamaze gukorera inama Igoma. Ngira ati ni inama yakozwe mu buryo bw'ibanga, itagaragayemo n'itangazamakuru, ariko wowe uza kubimenya. Urambwira uti nabimenye kuko hari n'amafoto yagiye acicikana. Yakweretse amafoto mu kanya kahise. Amafoto ngira ngo nakomeje kugenda nyabona rwose. Inama ikorwa Igoma, nubwo ari amafoto yasohowe na bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Ngira ngo ni na zimwe mu nkuru zikomeye, by'umwihariko ufite abantu tugiye kuba tukomoza tuva imuzi n'imuzingo. Cyane rwose ntago ndi bujye kuri uyu munsi ndazibazanira zose. Yes, birumvikana. Reka duhite twinjira cyane muri no nkuru idasanzwe. By'umwihariko ni inkuru yakomeje kugenda icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ngira ngo tuze no kwinjiramo mu buryo bukomeye cyane. Tuive imuzi n'imuzingo. Ni igice cya Minembwe kimaze gufatwa
ndasubiramo ati kimaze gufatwa. Igihe kimaze gufatwa. Igice kimaze gufatwa. Igice navuga yuko rero ubu tuvugana cyamaze gufatwa. Ibi bintu ndabisubiramo, iyo ni Puezero. Ni bimwe mu birindiro by'umwihariko ngira ngo bwana munyamakuru. Yego. Igisirikare cyama 23 cyagerageje by'umwihariko inshuro nyinshi gifatanyije na kigaruka y'inyuma kenshi. Arega no kuvuga ngo ibundi bibice byari byikuyemo ingabo z'abarundi. Yego. Mu kubyikuramo rero biza kuba ngombwa yuko n'ubundi byongera kugeragezwa kuhagaruka, barahagaruka, ariko nyuma yo kuhagaruka kubw'ingabo nyinshi zanimo zituruka ahitwa no za Fizi, biza kuba ngombwa yuko 23 kiza kwataka kugira ngo izi ngabo izakure by'umwihariko abaturage bari bari no kuri Puezero bagira amahoro n'umutekano. Yego. No kuvuga ngo rero ibi bintu bikimara kuba igisirikare cya 23 ntago FARDC yigeze iborohera nkuko n'ubundi yari yahavuye igaragaza. Ese buze kongereka borohereka basubiza. Nizere ko noneho bahafashe kuko uko byagenda kose ntago 23 iri bwongere kuba yagira gute kuba yahatakaza. Ibi ni ibice n'ubundi yamaze gufata n'ubundi ifashe mu buryo navuga ko budasubirwaho kuko byasa kugorana cyane kugira ngo ibe yakongera kwatakaza, kuko iki gice cya Minembwe hano kuri Puezero ni igice cyari kiri strategique. Yego. Cyajyaga gifasha by'umwihariko abasivile bari bahari ku bijyanye n'ubuhakirane mu bice bitandukanye by'aba hano za Nyamara, by'abaza Rugezi, Mikenke ndetse na za Mikarati. No kuvuga ngo cyari igice mu byo kuri cyari kiri strategique. Ngira ngo yenda gato reka ninjira muri no nkuru mbanze mbwira abantu no umuntu maye hano ibintu. Agace ka Puezero gaherereye muri teritwari ya Fizi, ahahoze hari indiri ikomeye y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, kigaruriye n'abarwanyi batwirwaniho kuri uyu wa gatanu tariki 16. N'uyu munsi nyine uko wabaze ubibabwiye. Yego, ni muri Mutarama 2026. Ni nyuma y'iminsi 2 hari imirwano ikomeye hagati ku mpande zombi. Cyane pe. Yes, no kuvuga ngo aha hantu ngaha. Yes, urakoze cyane. Haberaga imirwano. Yego, hifashishwaga n'uruhande rwa leta mu kugaba ibitero kuri by'umwihariko 23, by'umwihariko ibitero rero bya 23 ku musada waturukaga hitwa za Mikenke ndetse no mu midugudu ihakikije. No kuvuga ngo imirwano bwana munyamakuru yahuje abarwanyi b'umutwe watwirwaneho korana na AFC 23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC. Yego. Zifashwa n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'iz'u Burundi. Ariko randebera uburyo ari abasore. N'abasore ndetse n'amafoto yo twayabonye. No kuvuga ngo rega aba bantu baba bariye Congo hariyo ibiryo baba bariye reka bajye banarwana. Yego, komeza. Yes, no kuvuga ngo amakuru aturuka aho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ku gasozi ka Biruta. Aka gasozi wari uzi ko nako ibintu babizi kamaze gufata. Ibintu byose maze kubimenya. Yego, no njya ntera n'intambwe bamwe na bamwe nkabasanga twiganirira. Yes, no kuvuga ngo aka gasozi ko kamaze no gufatwa ka Biruta mbere yo kwimukamo yo kwimuka bahita basatira Puezero. Ubundi bagifata aka gasozi kakimara kuvamo ibirindiro by'umwanzi bya FARDC ndetse n'abarundi. Bahise n'ubundi bakomeza mu yerekeza Puezero. Yego. No kuvuga ngo rero kwa kane twirwaniho yari yamaze kugenzura zone ya Biruta, bari bagifite bari control nayo nyuma yo kugabwaho igitero na FARDC. FARDC yaje arakaye hano nuko byarangiye nyine bitabagendekeye neza. Yaje yari yagabye igitero ku munota wa mbere. Ubundi rega yari izi ko iri buhakure MLD twirwaniho cyane, ariko ibintu biza kugorana. MLD twirwaniho biza kurangira n'ubundi iri control n'ibi bice cyane. Bangombwa yuko rero aha hantu itari haba bakure. Ubu tuvugana rero Puezero twavuga ko iri mu maboko ya M23. Yego. Ndetse n'agasozi ka Biruta. Biruta niyo yabanje gufatwa. Yes, Biruta niyo yabanze gufatwa, nayo ikaba yaramaze gufatwa. Wabonye ko iminara bari kuyigenzura yose gutuvugana cyane we. Uyu ni umunara waruri hano kuri Deba nk'uyuba witendetse hari abari gucunga umutekano. None se bacunga umutekano baba bafashe se bakabatanga nabo bakabakubitisha umuriro bari abantu ntacyo babatwara.
ntabwo biba byoroshye ni ukuvuga ngo abenshi bamaze kuba by'umwihariko bafatwa mu buryo navuga ko bukomeye cyane ngira ngo igisirikare cya 23 isaha ku isaha gishobora kuza kuba rwose kiri na kontrol n'ibindi bice usibye kuba bafashe ahantu hari n'ibindi bice bakomeje kugenda by'umwihariko bataka mu buryo navuga ko budasanzwe. Nshuti z'akadasohoka rero bakunzi bacu banywanyi bacu munyemerere by'umwihariko nubwo iyi mirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri ibi bice ariko kandi mbabwire yuko nyamuneka no mu bindi bice bigiye bitandukanye ariko iyo nkuru iri kureba biravuga ikidi narindi kukoherereza amafoto nende gukora hano yaba basore bahishe bakihisha no hejuru mu munara. Yes, no kuvuga ngo rero nyemera nkubwire yuko 23 yahanganye n'ingabo za leta by'umwihariko akitwa za Mwesoni mu kanya gato gashize ni muri operation rwose mbona yatunguye benshi, ni muri operation mbona yadirimo ibikoresho byinshi hagati ku mpande zombi ariko biza kurangira igisirikare cya 23 gitwaye neza cyane dore yuko rwose cyaje kuba gitsinda bikomeye ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Bobo Wine wamubonye Bobo Wine ariko nawe yari kugenda atanga amakuru hirya no hino abantu be bose bari kuvuga barwanyeho umutuku wabaye umutuku. No kuvuga ngo Bobo Wine hariya mu gihugu cy'Ubugande rwose ngamaze gutanga gasupo ku myigaragambyo mu gihe ngo hagaragaramo ubujura yamaze kuba urabizi ko yari yavuze ko ngo bagomba gukora imyigaragambyo icyumweru cyose ariko bamwe muri bo mu bice bitandukanye byo mu Bugande bagiye babikora bananigaragambije ahubwo bagenda basubizwe n'ukuntu abari ku ruhande rwa Museveni bagiye bitwararika bavuga ati mugendere ku kimenyane wowe utori abantu bose ni abacu ntugende wishyizemo ngo ni kwa Bobo Wine kwa Museveni wowe ukora iki kuri ku mutima. Abantu bumva rero Museveni ntafite ivangura barareka kwigaragambya. Yes, no kuvuga ngo Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndabona yitabiriye irahira ya Jenerali rwose Dombayo ndabona yaryitabiriye kabisa ariko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kwitambika mushiki wabo ngatazongera gutorerwa kuyobora ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Baramusimbuza nde ndabona rwose nk'abarimo baragenda babigaragaza base kutuganiriza abantu bawe baramusimbuza ndetse ushatse kuvuga ko muri Afurika nta bandi bantu bashobora kuyobora. Umudamu arabishoboye ariko tujye twakira ikintu tukivuga uko kiri arabishoboye kandi yabikoze neza muri iyi myaka yose ishize. Yego, Minisitiri Louise Mushikiwabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero Olivier Nduhungirehe ari kugutangaza ko u Rwanda rwanze gutanga Mushikiwabo hango rwanze katurebe rwamaze gutanga Louise Mushikiwabo nkasogere kwiyamamariza by'umwihariko kuyobora ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa icyo bita francophonie. Louise Mushikiwabo rero ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda uyobora uriya muryango yari me wari uyoboye by'umwihariko uriya muryango w'ibihugu bigize bijya ku 88 byo hirya no hino ku isi guhera mu mwaka wa 2019. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko yamenye ko Mushikiwabo azongera kwiyamamariza ndetse ngo yanatangiye gutegura uko yamwitambika yego kugira ngo atazongera kuyobora uyu muryango. African Intelligence ivuga ko diplomasi ya Kinshasa iri gutekereza kuba yatanga umukandida usimbura Louise Mushikiwabo. Ibi bintu biraza kuvamo ntago bivamo. Kinshasa se baraduhanda nsimbizi yenda wasanga nta ufite se wumva we watanga bazana na Patrick Muyaya kaza kayobora ngaha honde tuzabireba umunsi w'ejo nguyu ngo bagomba kuzana agomba gusimbura Louise Mushikiwabo ngo kuba abantu baratandukanye ngo iki gitangazamakuru ngo kivuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaganira ku ngingo zijya ku ngingo kwa 23 Mutarama mu nama y'abaminisitiri izayoborwa n'uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Reka bari we baduha azayobora francophonie kandi Kongo ikoresha ururimi rw'igifaransa cyane.
ha ari nacyo bavuga kuruta icyo yarega buriya Kongo si nka Uganda cyangwa se ibihugu byo muri EAC buriya bakoresha igifaransa cyane. mbese Tariki 16 Mutarama ariko ni inama igomba kuba ngo biteganyijwe ko izo ngingo za Kinshasa rero yatanga nk'umukandida wo guhatana na mushiki wabo akazamurwa mu ntera by'umwihariko minisitiri wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe francophonie ngo niyo bashobora gutanga umwita Crispin Mbadu Mpandu badu Mpandu Mbadu. Mbadu yes, wakoze cyane. Abakuru avuga ko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatwa nk'ishaka kwitambika Louise mushiki wabo kugira ngo atongera kuyobora francophonie kuko by'umwihariko bavuga ko ari umunyarwanda. Louise mushiki wabo rero abayobozi ba Kongo Kinshasa bamaze igihe bashinza gukoresha umwanya afite mu guteza imbere inyungu z'u Rwanda cyane cyane bigakekwa ko byabifite aho bihuriye mu kibazo cya AS makumyabiri na gatatu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyibeshye cyane. Amakuru avuga ko ngo kira cyemezo gifatwa ku mugaragaro na Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.